want me right. I'm not gonna let always on the mind, yeah. I'm up on you. Can it be me and you that would keep me satisfied? I can't wait much longer. Can you tell me why? Hey, hey, I'm hung up on you, baby. I'm hung up on you, baby. Hey, hey, I'm hung up on you, baby. I'm hung up on you, baby. Yeah, yeah, yeah. I'm hung up on you, baby. I'm hung over you. Yeah, yeah. I'm hung up on you, baby. I'm hung up on you, baby. So hung up on you, baby. Baby, I've been working on you for a long time. Say, hung up on you, baby. I'm taking all I can, so let's stop wasting time. Tired of wasting time. You got the best of me. Now all I want is all of you. The moment you looked at me, I became so hung up on you. So hung up on you, baby. A relationship of honesty, some love from you. Give me good loving. Can't run away, I'm here to stay. Right 'Cause I'm so here hung to up on stay. you. A relationship of honesty, some love from you. Can't run away, I'm here to stay. Because I'm so hung up on you. Dimacheloni ni Parapara FM Rinanwe Misi yote ka FM 87.9 107.8 Kasho K thwi Kasho Keti abathethelisi Tell the big dude Mkazi for life itanzo ni Vhandilani 6 to 9 AM ro naba manager pano swateni za NHC Halolo Toyando Duvalocha Duvaliswa Lavuna TRT pano bashimisani bapano kobona na basobo no sendela bono batsini bakhora muliro unene tikho ora ndiphiphuni iziphizo lokho yita wapindwa kuma the big days ya kama ndimshima phoko kamanda rikotanganedza bathethelesi bote ba khashiyo ya Parapara FM risikoro kwa batanganedza rikuri kwa kamanda
tanganedza zwavhuḓi na fana kuti ari to tanganedzwa lwa tshiofisi fhedzi ndi tenda uri ahone hafhasho zwi amba uri ro tanganedziwa ḽi khou tshaka u rali vhafhiri vha tshi lumelisa nga ngeno vha zwi ḓivha ndi hanefha murahu ha mandingani ngeno murahu ha nga hafha murahu ha zwifhaṱiwo zwino ndi zwa vhutsila zwa fhano hayani Thohoyanḓou kha masipala wa Thulamela ro to livha na thwi na stadium tsha Thohoyanḓou ri a vusa no vuwa na musi ya ndo vuwa zwavhuḓi nga maanḓa the big dude no takala nga maanḓa ya nga ndo ndi ṱuwa abe ani athu mbona hayi awukali ubva tshala pulano apa siyamangaza uri thuso ṱhukhu i nga shandukisa zwithu zwoṱhe thuso ine ya ni dzhia u bva kha vhanna vashu ndi khou tea u shela petrolo hafhu ayaya zwonkela maṱari ngo vhanna na mbo humbula uri bannga yanga i ya mpfufha ndi tshi ita ngorali swipani FNB visa spire khadi yanu ni wana u swika kha 120 nga litha nga dzi e-bucks musi ndi tshi shela petrolo engine vulani FNB spire account kha davhi ri tsini FNB nga tshumisano na visa thuso i shandukisaho zwithu zwoṱhe hu ḓo shuma milayo yo tiwaho na milayo ya pfufho FNB ndi davhi ḽa First Rand Bank Limited vhaḓisi vha tshumelo ya zwa kwama na zwikolodo vha tshiofisi Railway Furnitures ndi ḽone vhengele ḽiḽoṱhe line vha kona u renga nga account hu sina dziṅwe dzimbadelo nga nthalini kana dziṅwe dzimbadelo dzo dzumbamaho a huna zwa dzimangamanga business a Railway Furnitures nga vha wane khoutu na musi nga vha dalele Railway Furnitures ine ya vha fhaḽa Elim Mall kana Boxer Center Makhado kana Tanin Crossing kana Vusuliso Mall Thohoyanḓou. Railway Finishers. The price you see is the price you pay. Para FM na ba Halolo restaurant rina bemeleti khambekanya mushumo ya Vhandilani nga ḽavhuna ḽa dzi 26 June ri bvela phanḓa na u pembela mabebo a Para FM a miṅwaha ya furathi bekanya mushumo ya Vhandilani na tshikora tsha TRT i khou gomedza ṅwedzi wa vhaswa nga nḓila yo khetheaho rina bemeleti ri tshi khou sedza khaedu dzine vhaswa vha ṱangana nadzo dzi nga u shumisa zwikambi na zwidzidzivhadzi u ḓidzhenisa kha zwiito zwa u tambudzana zwa ḓisendeka kha mbeu u shaya mishumo na zwiṅwe zwinzhi zwi kwamaho vhaswa bva kha awara ya rathi u swika awara ya vhuṱahe Halolo restaurant Thohoyanḓou NHC Medical Center tsini na Thavhani Mall #rinanwi Hey, Mr. Brown, you wanna
tia una Chiona minana Chiona minana oh minana Chiona minana Chiona minana oh minana Mishuma ya Para FM ripano halolo makune kashe ko that windi kasha kati ya hoya mwezi wa baswa hembe kana mshiko swaringeza hoyi mwezi wa baswa unera bakhaho bathechelesi usina nanga imwendira kezo ezone zwino basudi basanga misuri riatio ripenyise duala mthechelesi wa mashudu ane rifano takarana ikadwa la mabebo rifora na moser dot warchio takarana nyi barumera kano moresha WhatsApp 0728978325 ndi nomboro ya tsinisa ine ba ishimisa musi richko penyisela mthechelesi duba ndikasho kati ya ine ya kodro ana na thwi na zwine la Africa chipembela baliko pembela ho mwezi une wa mwezi wa baswa ri apa halolo restaurant toyandu nazvi nopedzia na musinga dovela nela chipenchela hufindi bachero TRT ndikombera utambira kharadzi yanga dova labdela mabebo na msindi dova lawe ndiene rangoro minkove ane ukutamiriwa mashidu nga pasta ahumburani afimdzimuka baise phanda na umushirira dziphathu chedza afindi mufuna zone kharipfa pano ni uri mikove rangoro ridumuwana na mikove kama kaya madzina una mukove una mukove na ndiwa uwothe mikove va iminji uva kokovela na bango zino are achifi mukove ziyamburi uko korola ethe apozi uone na mukove anepa okay karife uko ikolira foni yone ayatujena kare ajone apa venda khado da halolo na zwino ri ya khado da palolo udanamba bako check na rine apa non keke ya sa spida cha droba pura rapambela mabebo para FM #60 rinanu misio temela zaba irumela kana muresha WhatsApp ya 0728978325 kwa hasha tu vaspatoni za NHC anepathoyando rona vamilenje na vashumisani vaswa vahone apa ndichipinga cha reform mthechelesi wa duva nera kutakana naye kadwa la mabebo ridomo wanana ufuna mtu hapa mikove nda ni gai kurena Di Tambo. Okay, Dani hapa NHC. Na zvino svikani mukove ngauri ufina msindi duva lanu la mabebo mukove. Duva la mabebo 26 John. Netando gai mvusuruzo. Di Block F. Ndi une nadzura one Block F. Nitsi ndikoni bona. Ndikoni bona ngapo girikini ya posile nicho hapo bro ndikoni bona ini hapo Vwan then check keke ya ngeno una keke una keke nes dubana zori ndigaira na keke na wash hai as David zino ni tamona na dorobo yote ina vento netams idani apa NHC fedzi ai mutana kon pensera dbalanu ndi pasta humbra ndi min 9 ava non ni Karajianga. Okay. Karajianga rimatwinsi. Ni matwinsi wewe? Rimatwinsi mara mumwe una 49 years muona 31. Ngai mwendira na musindi dubala bewe la mabebo nothe. Jambor dubala de la mabebo na kapasta umbran. Na pos. Oyo zvino nikhoto do uita minini ngauri tsi zvino vanoni vone rumera vomuraedza inini kunyange vaitera mini yavanoni nane ndonoona notification ndonogisa bank notification be alive mona happy birthday namsingala vona ri kotakala na inwi ri duva la mabebo live duva la budi
muni nave milenje zwavhuḓi na musi ro thoma ri koni tamela ḓuvha ḽa mabebo ri siyo kule kule ri nga si vhe ra fhedza na kilomitara dzo no swika 10 ri sathu swika hafho hune ni na vha hone nahone na inwi ni nga si fhedze dza 10 u swika ngeno zwifhaṱoni zwa NHC ri khou ri ni ngori ani na tshelede ya khekhe ḓani rine ri ḽa na inwi khekhe ngeno ya Phalaphala FM ni khou zwi pfa ne out yanga Ai ke. ya Mikovhe hip hip Ure. sakala nayo ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo ri khou livhuwa nga maanḓa na vhoṱhe vhane na musi ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo vhathetshelesi na miledza ine vhathetshelesi vhaṅwe vho ri rumela yone vhana vha ri TRT na rine ri khou takala na vhathu vhane na musi ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo kha Vhandilani 629 AM ri nanwi misi yoṱhe pfi the big dude na thanksoni matsheloni ri khou tambela makhulu anga vho Julia Mulaudzi Mankhwe u bva hafha ḽa Khumbe Tshalova ndi muḓulu wavho hafha zwino ndi tshifhiwa tshikonḓelani ndi khou tambela ḓuvha ḽa mabebo ḽa gugu vha takale a ri TRT ndi funa makhulu anga nga ndo funa agape Ai ke zonaka. Kana dzi voice notes yona. A ke kha rive vhavhili vhararu. Ndo ndi kombela u tamela ḓuvha ḽa mabebo ḽa vhathu vha tevhelaho nda ndi khou thoma nga murathu wanga ndi Rembo 1 Ramaforo bva Pretoria Soulsville haya Ndulomo ndo muratha vha Tshivhale nda ḓa na Rabambani Peter ndi tshi ri vhoṱhe kha vhahule wana khou vha tamela ḓuvha ḽavho ḽa mabebo ndi Livhuwani Ramaforo bva Pretoria Soulsville nda Livhuwani Ramaforo muthu khoi ndi matsheloni kha vhane na musi ndi ḓuvha ḽavho ḽa mabebo dzi khou ri mulepfe TRT na musi ndi ḓuvha ḽa mabebo tsha TRT ndi ri ḓuvha ḽa mabebo kha vhathu vha tevhelaho vhane nda khou pembela navho ndi Helen Mukolo wa Rusunzi ndi Dendri Mashudu wa Maimbeni ndi ḓuvha ḽa mabebo nda katela na nne Rabambani Peter ro funa u bva pa Masikana Magoro ndi ḓuvha ḽanga ḽa mabebo ndi khou pembela navho vhathu nda Peter helele Peter na Helen Mukolo wa Rusunzi vhathetshelesi vhashu vhalwane ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo kha TRT ndi kumbula u thusa u penyisa ḓuvha ḽa mabebo kha Masithulela Humbulani wa Tshaulu na Helen Rusunzi ana khoralo ndi Raskinya Rondo Rolet Mr Triple R u bva Tshulungu ḓuvha ḽa vhuḓi nda Danduna Vhandilani kha Phalaphala FM. Good morning. Good morning. Wake me up before you go. 'Cause I'm Yo way. Vhandilani na Terry the big dude na Tanga Khomba ya Mbezi kha Phalaphala FM. Big dude Dan Rachia Dana Givi ndiyo ndi machero no vuwa na washo ndo vuwa zwavhuḓi man atiyo manda chichi nditando tanga ungeno ego no mbona gaine na yao hapo ndo wala gole mro no mbona ndichi dapa ndikofa vhoni kwamba zwa birthday uri ndi maḓuvha mabebo okay musi I birthday ya Tanga kana ya no big dude sure ezwi Tanga a tshi ri kha ini a ri na musi ndi ḓuvha ḽanga ḽa mabebo u vha a khou ni vhudzela uri ini ni iteni hone I birthday yawe ndi nnyi ano tea u renga zwo ḽa Tanga a si ene ano tea u renga zwo ḽa ri ḓani ngauri ndi ḓuvha ḽawe ḽa mabebo ene muṋe zwi tshimbila nga uvhili nṋe ndi tshi ni ramba ni songo ḓa no nembereza zwanḓa given okay izwi a tshi mbudza uri ndi birthday yanga u vha u khou pfhi mini I ḓani ri pembele na ini boyi ni tshi khou pembela na nne okay zwi amba uri mpho a i vhiliwe nda sina tshelede ya u renga kana u amba dzo ngori mafhungo a khou ḓalesa gifts to kha ḓa ri na kekeshema ai litshe story SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone I sa dzhii sia I vha ḓisela ṱhoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
ndolivhuwa nṋe ḓorobo kana tshipikara masipalani muhulwane wa Johannesburg vari vha khou ṱanganedza zwavhuḓi u bviswa havho tshiduloni. Vhorabulasi vha u fuwa na vha tshi rengisa na vhadzulapo zwavho vha re na zwifuwo vhuponi ha Vryheid vari vha khou vhiledzwa nga u ṱaha vhulwadze ha khwanḓa na mulomo. Vha ḓo ita na u pfa nga zwine pholisa line ḽa khou ranga phanḓa vhuṱanzi kha tsengo ya bulayo ḽa Senzo Meyiwa vha ḓo bvela phanḓa na u ṋea vhuṱanzi ṋamusi. Haya na maṅwe manzhi zwenezwino nga awara vhusumbe. Khuḓana dza shango mutsho wa ṋamusi kha Vhandilani. Ya ri mbo ḓi namba ri takutshedze vunḓu ḽa Gauteng ndi hune ha vhonala makole a songo ṱanganyaho hoṱhe tshipembe haya hadzika ha vha na muya fhedziha ri tshi livha vunḓuni ḽa Mpumalanga hu vhonala hu tshi ḓo vha na muya Barithavha haya hadzika ha vha na makole a songo ṱanganyaho hoṱhe. Vunḓuni ḽa Limpopo hu vhonala hu tshi ḓo vha na muya Vhukovhela makole a songo ṱanganyaho hoṱhe tshipembe haya ha dudela zwiṱuku. Huno ri tshi mbo ḓi dzhena vunḓuni ḽa North West makole a songo ṱanganyaho hoṱhe haya rothola ha vha na muya ya shasha. Free State makole ha rothola ha vha na muya ya shasha fhedziha ri tshi dzhena vunḓuni ḽa Northern Cape hu vhonala makole ha vha na muya ha rothola ro kalulaho. Western Cape makole muya ya shasha ha rothola ha vha na khonadzeo ya mahaḓa fhedziha ri tshi pfukela vunḓuni ḽa Eastern Cape hu vhonala makole muya ha rothola ro kalulaho ha vha na mahaḓa. Kha ri khunyeledze vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal hune ha vhonala hu tshi ḓo dzika ha vha na makole a songo ṱanganyaho hoṱhe haya ha dudela vhubvaḓuvha. Mbili dza u dzhena nḓilani kha Vhandilani. Lotsha TRT ndi humbela u tameliwa maḓuvha madina a tshi undedede na ro ṱangana nṋe ya Yulenda hu si na ndiradzuma u bva Sizonde ndi nga livhuwa nga maanḓa. Farina chana
ndi ḓuvha ḽa mabebo ḽa khwinesa ḽa OK Furniture nahone ri khou vha ḓisela mutevhe wa khwinesa, ndeme ya khwinesa na mitengo ya khwinesa. Kha vha wane 223 litre titanium inox finish combi bottom freezer fridge ya Hisense nga 4999 vha vhulunga 1000 vha dovha vha vhulunga 1500 kha double bay set ya Restonic Rest Zone nga 3999 fhedzi. Ḓuvha ḽa mabebo ḽa khwinesa vhengeleni kana online a OK Furniture u swika dzi 6 dza July hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. Honorani manda a Poseidon's 4-in-1 capsule. Arali ni tshi ṱoḓa tshibveledziswa tsha philisi tsha u tsireledza na u kunakisa muvhili waṋu nga ngomu ngeno ni tshi khou takula mutakalo guṱe waṋu zwi sa londi miṅwaha yaṋu, Poseidon ndi ṱhama yaṋu mutakaloni wa ḓuvha na ḓuvha. Poseidon i tsireledza muvhili waṋu kha nyaluwo, u vhaisala, malwadze a mbilu na arthritis. Lingedzani Poseidon ṋamusi ni lavhelele mutakalo matshelo. I wanala kha famasi dzoṱhe. Arali i sa ri Poseidon a si Poseidon. musi vha tshi renga furniture kana zwishumiswa nga account vha songo tenda u fhurwa nga mutengo. Vhunzhi ha mavhengele vha no engedza dzimbadelo musi vha tshi renga nga account vha guma vha tshi vho badela kavhili. Fhano fhedzi Halolo Furnitures une mutengo une vha vhona ndi mutengo une vha badela hu sina dziṅwe dzimbadelo nga nthani no manga business. Vha dzulele u wana khu nga murahu musi vha tshi saina account vha dzulele u compare khu arali khuthi iyo i tshi sumbedza dziṅwe dzimbadelo vha ṱhogomela no manga business. Railway Finishers, the price you see is the price you pay. Ndande macheloni kha Phalaphala FM vho ṱangana na Sipho Mukwevho Sereni ri kumbela luimbo lwa uliseni a tshiri u sentivalele na ulatsa lehlo honolo adina amidupi ohle elele bororo linahle umkhupule o Jesus waka o sente alelena o Jesus waka o sente alelena.
tswa go wena ke ya kopa ke re morenaka sentebale le nna mathateng a ke leng ona le malwetsi ke re ke a rapela utlwe ke boeletsa go wena Jehova o sentebale mocholoni hasha ngora ibone bane murithito wa bo oliseng ne ulimbo na Vhandilani usintibale mbili za ujena Vhandilani kha Vhandilani 6:09 am na tigwara TRT spatoni zwa NHC na kashi yako daoni thwi riapa restaurant ya Halolo to Halolo to milena na mara shem ngadzina pedzi ni sathu na plate sathu da pandano ri Halolo bako zwipa mchecherezi okay kha vhathu vho no kho pirangane pai ba jena ba phira bachi lumelisa zwo ndi kama cheloni hune vhanzhi ba khotsa nthana pasi vha khou ya fhethu yo ngo pambana ndi matheloni ya vhuḓi na tshifhinga khezwila ri khou sendela kha minete ya 15 ya kha awara ya vhusumbe hapa zwa zwino ngauri ri fanela u ṱanganedzwa tshiofisi ri na vha fhano hayani Halolo hapa Halolo restaurant vhanei ndi ro to swikela kha vho thwi ri pano nga nthani yavho zwino khaladzi khe yavho no swika nduri ara nduri etang na ḓowani fhethu ne vhathu vho ambara zwiambaro zwa vhududo ne zwo dudelesa nga maanḓa ini ni songo ambara tshiambaro tshino to dudelesa ni pfongana ngwa na phepho ya nano ni huvhadza nga u to sedza vhathu fhedzi nga u to sedza fhedzi u ḓo to zwivhona uri Elijah la awareness nalo ni tshi jesi tshi khou vha tsha dudelela ni so lu garna vha ṱanganedza na matshiloni ri ni matshiloni ya vhuḓi ri ne ari ko ba ra pfa ri ko fano ba pfa khalatsi ri ko fano pfa ari ko ba ri ko fana zwino ponto ziriteni hapo Ambrose Rangwashe Halolo ba ri fe zwino ri fano ba ri ko fana ba swike bathuni khaladzi locha ndi matshiloni ya vhuḓi riko livhuwa nga maanḓa riko livhuwa riko vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Vhandilani ndi khou tou thoma nṋe vhone madzina ndi a vhaḓivha tote zwino thi vhathetshelesi a vha vhaḓivhi zwino ndi khwine tou thoma ngo vhudzisa uri ndi vhonnyi zwavhuḓi vhuḓi ri khou amba na vhonnyi hafha kha vhathetshelesi vho vulelwa radio nga dzi 1000 na dzi 1000 hafhanoni vha khou amba na vho Lutendo Malambe vhane mudivhiso vhane vha wanala fhano Halolo okay hapa Halolo ndi zwa ḓuvha na ḓuvha zwa hapa Halolo ndi zwa ḓuvha na ḓuvha zwa fhano Halolo kha ri ambe nga Halolo ndi fhethu hune ha vha uri ndi tshifhaṱoni zwa NHC kha ri ḓo tou amba nga Halolo musi ri tshi amba nga Halolo restaurant ri vha ri khou amba nga fhethu nṋe ndi ya dzulela u ḓa nga hafha ndi tshi dzhena ndi tshi phiphiludza ndi tshi ya na huṅwe fhedzi kha ri tou amba nga Halolo ri kha vhathetshelesi vha sa ḓivhi Halolo kana vho no ḓiḓa vha tshi khou ḓela vho zwiṅwevho kha musi vho ḓavho kha nga zwa mutakalo na zwiṅwe Halolo ndi ri vha ri khou amba nga ha mini nga fhethu ḓe Halolo restaurant musi ri tshi khou amba nga Halolo ri vha ri tshi khou amba nga restaurant ine i vha yo focusa kha u seva vhathu kana kha u bikela vhathu zwiḽiwa zwavhuḓi zwiḽiwa zwi re na mutakalo zwiḽiwa zwine zwa ḓifhesa nga maanḓa okay okay zwino ri tshi khou lavhelesa hafhanoni ngori ndi khou zwi vhona vha vha tshi khou shuma hanefha kiḽiniki zwi amba uri vha vha tshi khou kona u bikela na vhathu vhane vha 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 tshi khou ḓa hanefha vhevha vhane vha 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 khou vhaisala zwiṅwe nga nnḓani ha zwa mafhungo a zwiḽiwa vha vha tshi khou ita zwifhio hafhanoni vho Malana nga nnḓani ha zwa zwiḽiwa ri ḓi dovha hafhu ra vha ro sedzana kha vhalwadze vhane vha 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 tshi khou ḓa hanefha tshifhaṱoni tsha NHC ngauri musi vho ḓa vha vha vho ḓa vha na khaedu dza mitakalo dzo imaho ngauri zwa dovha zwa itisa uri ro rali ri vha Haloloi a ri tu bikela vhathu vha nnḓa fhedzi vhane vha vha khou ḓa vha tshi ḽa ri vha ri khou bika ro dovha ra lavhelesa uri arali hu na mulwadze ane a nga vha a na condition yo imaho ngauri musi ri tshi prepara zwiḽiwa zwenezwo ri vha ro sedzana nga mutakalo wawe musi ri tshi khou shumisana na dzi dietitian dzi no vha dzi tshi khou wanala fhano NHC ndi zwone khaladzi kha ri ḓo tou amba nga heḽi ḽa madalo a Phalaphala FM riṋe sa vhaeni sa Phalaphala FM ri fhano ṋamusi tshe ra welela nga ḽi bembela nae khasho ya tshipentshela vha vhona zwa ndeme u swika ngafhi uri vha fana na zwone na tshiṱitshi tshei tsha Phalaphala FM sa Halolo restaurant ri vhona zwi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ngauri musi ro tou ralisa vho ramabindu vhaṱuku ndi zwa vhuṱhogwesa uri ni ḓiwane ni tshi khou ḓibadekanya na tshiṱitshi hetshinoni tshihulwane tsha Phalaphala FM ngauri nga nnḓani ha uri musi vho ḓa sa vhaeni vha Phalaphala FM vho tou rali zwi ḓivha zwa vha zwi khou thusa futhi na uri na vhane vha nga vha vho vha vha sa ḓivhi Halolo zwino vha vho ḓo i ḓivhavho ngauri
hoda phalaphala FM ya da ya ri dalela kha ḓuvha ḽa ṋamusi na zwino nga nnḓani ha zwezwo hu pfala vho ite zwo adopta tshikolo tshinoni tsha Fulufhelo vha khou tou zwitisani hafhanoni ndi zwifhio zwine vha vha khou thusa nga zwo hafhanoni kha tshikolo tshinoni rine sa vha Halolo ri na vhushaka na tshikolo tsha Fulufhelo ndi ngoho ro vhona zwi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ro sedza vhaswa vhane vha bva tshikoloni tsha Fulufhelo ngori ndi vhana vhane vha na vhukoni nga maanḓa musi vha tshikoloni vha 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 tshi khou shumisiwa kana vha 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 tshi khou gudisiwa vha 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 tshi khou gudisiwa mishumo minzhi yo fhambananaho ya zwanḓa ine musi vha tshi bva hafhaḽani tshikoloni rine sa vhoramabindu ri vhona zwi zwa ndeme uri ri dovhe ri vha adopte ri vha itise uri vha ḓe hafhanoni vha ḓiwane vha tshi khou kona u tshilisana na lushaka vha tshi khou guda vha tshi khou isa phanḓa na u shuma yeneyo mishumo ine vho i gudela zwikoloni zwa dovha zwa vha zwi khou ṱuṱuwedza kha vhoramabindu vhaṱuku uri kha vha ite ngoralo havhaḽani vhanae vha 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 na vhukoni tshiṅwe tshifhinga vha na vhukoni ho imaho ngauri na vhuno fhira vhune vha ḓo vhona ungari arali ni a muṅwe ṅwana ane khou bva kha tshikolo tshiṅwe a nga vha a khwine mara havhaḽani vhathu vha 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 khou shuma nga nḓila ine vha vha vho ḓiimisela nga maanḓa ngauri u pfumbudziwa havho hu vha ho ima nga nḓila ya special khaladzi vha khou tamba tshipiḓa tshihulwane tsha u thusa na u takula lushaka zwiṅwe khe zwine zwa vha zwa vhuṱhogwa ndi ṅwedzi wa vhaswa hoyo nṋe ri khou vala ho ṅwedzi nga heyi mbekanyamushumo ngazwo vhaswa vha tshi ḓo kuvhangana hafho muleza wa ndeme une vha u livhisa kha vhaswa ngauri Halolo restaurant i vhonala i tshi shela mulenzhe na u vha na ndavha na nyaluwa pa tshitshavhani nga hezwi zwine vha khou ita na tshikolo tsha Fulufhelo na zwiṅwe zwiimiswa ndi zwifhio zwine vha nga amba vha tshi khou sedza ṅwedzi uno wa vhaswa musi ri tshi khou lavhelesa ṅwedzi wa vhaswa ro tou rali ri vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri vhaswa vha songo ḓiḓowedza u sa shuma vha songo ḓiḓowedza u dzula nga ṋala vhaswa kha vha takutshedze vha yo shuma vha ḓivhudze zwa uri vha fara nga uri ri tou ya maragani gidi wo ri vhidza ri khou vhuya khala ri khou ḓa zwino ahuna thaidzo kha vha ḓiitele mutakalo wa u wana thange ḽa maḓi u bva cash build kha vha ḓivhulungele maḓi a ngade yavho a muḓi wavho a muṱa wavho uri vha thivhele u lozwea ha shotha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa maḓi ri na saizi dzoṱhe dza mathange ane a fhedza tshifhinga tshilapfu kha vha ḓiwanale maḓi sa izwi a ndeme nahone cash build i na diḽivari ya mahala vhuponi ha tsini kha vha ḓiwanale thange ḽa maḓi u bva cash build ṋamusi vha thome u vhulunga ri na nyambo khathihi na mvelelo dzo fhambananaho fhedzi zwine ra fana khazwo ndi zwa uri roṱhe ri ṱoḓa mbulungo i ṱhompheyaho kha vha fulufhele clientele kha u vha ṋea phoḽisi ya mbulungo i fareyaho ine ya badela hu saathu fhela awara dza 24 kha vha rumele ipfi phalaphala kha nomboro dzi tevhelaho dza 37128 ndi ipfi phalaphala kha 37128 kha vha rumele zwino clientele life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho kha vha joine vharengi vha no fhira 20 million uri vha wane mibukuṱo yo khetheaho ino fhira tshigidi ha shoprite kha vha wane extra kha mibukuṱo ino nga sa 3.5 kg ya gold frozen milk chicken portions nga 149.99 base na 6 pack ya 100 grams za Danone Nutri-Day smooth dairy snacks varenga mbili nga 35 rand zwi wanala mavhengeleni a shoprite vunḓuni ḽa Gauteng Mpumalanga Limpopo na Northwest u swika dzi 6 dza July 2025 kha vha ite nga uhuru vha wane extra ha shoprite fhedzi ahuna zwiṅwe na tshifhinga minete kla i khou gonya ndi minete ya ṱahe u ya kha awara ya vhusumbe kha Vhandilani 629 am ri afha Halolo restaurant sifhaṱoni zwa nhc hanefha Thohoyandou tsini na stadium tsha Thohoyandou ri kha nyambedzano u bva hafha Halolo na Lutendo Malambe khaladzi vha kha ḓi amba nga ha zwine vha ri hei nga ṅwedzi hoyu wa vhaswa na riṋe riri kha vhaswa muleza wa tshikhoyu ndi khou livhuwa ndo vha ndi kha ḓi sumbedzisa uri ṱhuṱuwedzo ine nda nga tou isa kha vhaswa ndi zwa uri vhaswa vha songo dzula nga ṋala kha vha takutshedze vha yo shuma arali ni muthu a sathu vha na bono ḽo ḓiimisa uri a nga tou ḓiitela tshifhio nga ene muṋe khaye hu na vhatholi vhane vha hone vho ḓiimisela u dzhia vhaswa mara khavhe a muswa ane na musi a tshi khou ya kha mutholi a vhe a tshi khou ḓisumbedzisa na u vha serious na u nyaga u shuma ḽiluwane ḽo ḽi khou pfala vhukuma ri khou livhuwesa nga maanḓa khaladzi manzhi ri kha ḓi ḓo amba ngori ri kha ḓi vha hone hafha zwezwo ri afha wa rengiswa ṋama ya muthothona na uri tshiṱeki tshi yone na ri ḓo amba khezwo ri khou livhuwesa nga maanḓa kha ri mbo ḓi namba ri thome ri ye nga ngeno ri ḓo ṱuwa ri tshi yo pfha na zwo ri gurannḓa ya mira yo ri farela afhio kha ane ra vha nao Hey, Big Para FM.
what's ringing my ear. Stimulate my senses, girl, when you are near. And with your positive emotion, love making and done, that's no need to bust. It's like a girl and a boy. These feelings I get, I often wonder why. So I thought I might discuss this girl, just you and I. Now what you wearing, I don't care how you fuss and before. The reason that I like you, girl, is for what you are. If I said it, think about it, you rule my world, so try to understand. I'm in love, girl. I'm in love, girl. Girl, you know it's true. Milli Vanilli, vakawa Milli Vanilli, dakawa MC Hammer, na bangwe. Di macheroni, para FM, rinani misiote, hasha tubas padonuza NSC, hapa toyando, ri Halolo restaurant. Nikoskore Halolo. Nazina, susifana ngari ni kwamba zungwe zitu so. Azungo dowere na zina. Yeah. Apedzia rdova richikorugisana na Keiza uone afano nodova chikoripa zvimwe zvine zvakuita todza mafungo kagranda yamira tere. Keiza nengovera. Ona vaone pano Keiza. Keiza ni machero ni novuani na. Keiza nengovera angori ariko ni pai. Arikori wangamanda na vachecheresi vacho varione. Navono rumero mileza vo Terence ndi vakweva